Samalyra kımıstaq saman sayımıt salallan kelbitnen, kök okko üktemmepitnen, Semah nasionalny kin, ıhıqtağı anal beritin körörgütigerin arabıt. Öbügebit sağa attaq sargıtın salayarı, uranqay omuk oygutun tutarı, ühe ayılar bıtıttan, algıhı attahar, ütü tügenmet tısqoydu. Айқал айыллетім намылса. Айқал айыллетім намылса. Бүгінгі еріләк таймаған күнге. Алттан чоран аяқпынатан сақылытын алгирбін. Отым махым, улу бек отыным. Ағы сейләк сағалақ ан едойдым ичіте аналықчын құтым. Көңілден дейін сүйіқтәқ бәм сүгірейен, қол жүктақ бәм қонкуян тұран көрдестігім, аттастығым болдым. Ағыл оқпытыным атам мұт, үрдік айылары, сердәғі челер күтті сетембетін қолба мұт, жолы саргыта көрді өғай. Алып бұт, умай, көк отынан күлімнер, көхіл отынан тывырар, алып бұтан Аллах ичіте, бұржа бұты кырық түйімел. Салы чанчык, чүтчік ыламан, қатан темері тойыны әке. Әйген үтік итчібін, арыла қалажынан аяқ тұталым. Ухун үйелерге уранқай сақаны, сырдыққынан сырылыта, сыбаскынан күтту тұрден көрдестіғым. Аттастағым болды. Йөр, көт, бәттіқ көрін күлім аллай, антақ көрін мүчіккін. Жауынна үтіе хана бұтын, үңер сүктер көрді хүбітін, үрдік мәе қаллаңы лоқтақ үтіе айла бұты тер тұжеммет, ұтық бекілінен кәңерден тахаран, сұт тахаран, елжеті тауыт. Сыспай селдәқ бет, сығы мұнан сырыстын, қорағыр мостақ бет, қону мұнан қойынның. Саман сайымыт сағылан кәлбетігер, үрдік айылар бұтығар, әйгі үрдік аққытығар, сүгірейдәқ бет болдың. Айы аймаға, маныла қағынан, салам ақпытынан, күнділәдәқ бет болдың. Өрін көтін, бәттәқ көрін. Жол саргы тос қойдуын, ойғы бұяң тұғайдың. Тарбағар таланақ мастардар бұтын, сақауыз серін жоғын маны жоны сәргетін. Үрүйтін дағаны көрі істі, арчылан дұйемет, көрдестіқ бүт, атастақ бүт болдың. Үрін елгенен, үкпіт, аспыт үксүй тұрдың емет, сердәғі челер бітін, әрекет олару, күнжілі атақ бет, манылы атақ бүт болдың. Алгыс бағасы аландың, доум. Саха Республикатын народ искусствотын онна уусорон оңоқтарын Семах национальный кине 1992 сылттан Саха сирин арас мұндықтарыттан талбат аланнақ истенненнері уустары бирге түмен. Народ уусорон оңоқтара тиллерин, сайдарын туғығар айымнялақ үләне ұйтар. Бу сыллар устата 2-тен тақса арас қабаннақ тәрәхілнер ұйтылыннылар, төрүт немалар сөргөтүннүлер, Мастардар итиллен уху йоллан тағыстылар.
Убастабыллах сахам сирин олықтақтырын, коллегалар бітін, народ мастардарын, уйгулах сайымыт кәлбетінен, тунақ ғықтарынан, семех национальный кинатыттан, ититік істеннік әғардадид бітін көңіллән. Уважаемые якутяне, разрешите всех поздравить от имени Ассамблеи народов Республики Саха-Якутия, от имени народных мастеров Республики Саха-Якутия национальным праздником Исых. Исых для нас это священный праздник. Мы сегодня подводим итоги и ставим планы на будущее. Желаем вам благополучия, процветания нашей республики, успехов и удач во всех делах. Пусть будет благоденствие. Ульяна Ефимовна Платонова нарокка биллеринен усылжана Батурскай улуғығар 19 сүйеға олыран аспыда. Үғақтары териятчы Саха Серен Томын тенетәтчі биллер ағуақайжыд. Түхінші 902 сыллаққа Тихоокеанскай экспедицияға сылжар Владимир Йохальсан көрдіхүтінен үғақ ұғылыбыт қартысқа білеген чорапчы улуғын бір историческай белеті болар. Батурскай улус аға бағылыға Юрий Попов күйігер оңыртырбыт илін келін кәбіхәрі білеген чорапчы музейін бір седех сыналақ экспонаты болар. Чорапчы улуғын қатылы нәхелеген баға сана үнкі біліға усыл жаныға анабыт керен амақ үнкүтін көрергітігер ұңырабыт. Күннәк көміз кергелі өбіге бит алғыстақ қарыс қалың бәледі үйелері оңырдан үрілуе жеріміне керен омақ кереді кескілі буалан күрінне кескілі буалан күрінне Қарбаға айбүк жолуара туярыма толыбынно туналған көстүде ураны сақа ейде сардаңар бүткіл бене уалан ки соргула құмсылған күйата үйелері Keskili bu alan
Саха омук ымыйта күн жөһөгөй оҕото сылгы болар. Өлүөнө орто салаатыгар бастыкынан үктэммит кахаактар тылларынан оччотоогу сахалар сүннүнен сылгынан иитиллен олорорнору өтебит. История документнара керехеллилеринен 12 суяга сахалар ынах сүүһүтээҕар ордук сылгыны иителлере. Саха сорох улустаргар итинник майгы 19 үйе саңатыгар тие салгаммыт. Сахалар былыр-былыргыттан ынах сылгы ииттен аһаан таңнан, таңастанан, саптанан, хотугу дойду тыйыс тымнытын турулахан келлэхпит. Сылгыттан киһи туһанара элбэх, саамай кере киһи хараган сылаанитар малсал сылгы сиэлиттен кылыттан оҥоһуллар. Саха Республикатын народун мастера Анисия Федорова кылттан өрүү немаларын туһунан кепсиэҕэ. Үтү күнүнен бүгүн мен яка кылтан кайта өрү көрдөрүм. Былыр-былыргаттан биһиги өбүгөлөр бу жөһөгө йогото кыла сиеле эте туяга тоок барата сыята ихе каттата барата тухага тахсар тирите. Туягын кытта тухага тааралары бит. Ан бастан сагылыр бит бу мандык хелепени өрөр бүтөр караттан сагылыр бит. Үстен төттен сагылыр кайып онтон бу эбени хебит. Де бастан бу маннык ылар бытыр агабыт, каянда агабыт. Ол тога би агабыт детакка тең болоннада. Бу үйөттен маннык теңни бит. Тебистен болоннада. Оны маннык сыйябыт. Колобра угун өттө, аллара түгөр угун өттө бар бола сыйылдан түһөр. Агарбытыр ханибыты маннык саратчы тутабыт. Же саха нучылыктага биер көрдүк. Бу агарга хиддяны долнай. Онки оробна бу силбекки. Отан колобра сон хостук сагалыр боллакпына маннык сагалыктын сеп. Угун кыл өрөргөн хачыгы деловой кыл болар. Бу кылбытын маннык ылабыт, оны тутабыт, ортотула тутабыт. Бу маны кас биддикихи бу секретин билектах, оны боланы бу ары үйәллара курдук тутабыт. Чоны тебейстен гына хабарда бирге келен битан калар. Илин бара йөренне, негенен маннык бехөрөт бакката, сразу би өрен кирен барабыт. Бастакатын бу төрдөнөр йокка хеп, онтан эвени хебит. Төрдө төбөтө жекөк бу төрдө муңур курдук болоктак. Очону колобра хелеппен ороюгар кени сарая хижибат кени маннык чыглаппат. Олен каянда маннык бастака сагалыргын угун кылы бүктутан баран бирде өрөбүт. Былыр гаттан биги өбөлөр бит бу кылга наха да шүйдик сыган халларыте кинлер наха харыстыларыте тога жете каток бар бе сөрүбүт хелеппебит олбокпут быкылтан оны селтен тахсар эбит. Проje бу маннык өрөн бүттүбүт, например, оны өрөн бүтөн баран, например, бастан бир туу маннык ылан сөйлөбөтүн ден маннык баян кебеһен колобура. Онтан тахса медрени өрөн баран жехелеппе оңорогор бастан ороюттан сагалыгын. Күнергие барабыт. Күнергие бихи оңороктакбыт. Жауана маннык күнү батая күнергие. Аны наха тарды баккын. Аны наха маннык чуть-чуть нчылытака придерживая. Чуть-чуть маннык иннигер маннык аннан яхан. Очоона кени чөй батык бете рытынан кевер. Чөй бат. Кылбытын биһиги өрүөхүнне бастан бехөрөт яктаакпыт. Бехөрөтөр диэни минин билин яха көддөрүө. Кылы өрө йөрүннаккана бейете аксаанын уже бейен костон иһет эбиркин. Жебилигин бехөрөтөр битер маннык баайабыт. Иккеңи кайытабыт кылбытын. Маннык лан эриен яхан. Очоона өрөргө наха табгастах. Je bu manık uğundan ilitebit, onu behörer bu manıktan yebit. Bu kördökhane ucu, iti Allah'a tüsbütün öğretardan taharan yebit. Yühetten kayanda man tenniğin. Bili ikkene kayıtabıt. Manık eriyen ya. Боло деловой кыл ден болар. Самай угуна, кыл хамай угуна. Өрөргө наха табгастах. Онде бу колобра бастан икки өң жүһүнү эми өрөрбүтөр үйхаллар хоостутабыт. Наха табистен ким аппыт. Салганаргар барда бисиге салгаматын курдук үйхаллартан бар. Бу крест на крест колор. Крести урабытсы. Онна эриет отабыт, сразу эриет отабыт. Бу маннык эриет отабыт. Онна же Kangasettün ürdüğüne, uŋettün allaрадан. Onton bu kres ortotun,
Терести урабыт. Хетенни барата бир катланан хер. Да жөдү көстөр. Маны төһө багар элбетен өрөк кып. Жогонна бир секреппен хаван колобра маннык өрөн баран өрдөккө кылбыт делби эриллен калар. Onu min inçağa tanga söydüğür uğran baran ötüktüğün. Ötükte takpına tebisten bolar, çoğuna örürgü tegerge nahaçıgı. Teger bolana min monanit eveter bılır bula kılı kılınan. Seyip sinye sapan oranlar ontuğun beytemiye tuhunan toğ bolari, tuhunan kergel bolar. Samay bastaki bu sağalırgıtın kördördüm. Ehegi bu manlık barıstoyu, kolabra örürgütüger barata barıstoytan sağalırgıt. Debigis. Mаны хататытта каннык багар, кахынан багар өрөг. Күндү сахам сирин олоктоохтора эгини бу агыс илэх сагалаах аня дойду бар айыллан өскәбит сахам сирин жоннора бу биһиги айгыр силик айылгалаах сахабы сире аан дойду бутур бу саман сайын салаллыбытынан ити күня тергийбитнен сир дөйдү селге түзүпбитнен эхиэхэ итиистиң эҕардабин тирердербин көмүллэң барыгытыгар багарабын жоллоох саргылаах уонна чеген болун макталакытта. Ыһыах сайын айылга тыллыытын беле күнэ, үрүң тунахыя. Биелери тутан кымыс көйнөрөлөр алгысчыт аар айылартан көрдөһөн өрүн тунах эргийбит атыгар эгарделээх илин халлаан сырдык үтүө күүстериттен үңен сүктен алгыс сээрин туумун толорор. Ыһыах түһүлгетигер ыраахтан чугастан келбит ылжыттар уохтаах кымыһы иһэллэр үтэһэлээх этинен күндүленеллер. Или атах оонньуутугар күрэхтэһэллэр оһуохай дьиэрэйэр көр нар дэлэйэр. Ыһыах сайын муңуутаан күн уһуур кемигер ыытыллары биллер. Сорох чинчиячилер этеллеринен ыһыах өрүн күңэ сүгүрүйүү, аар айылар сирге саамай чугаһаан турар кемнергер түбэһиннерен үөһээҥҥи айыларга сүгүрүйүү итэҕэл күнэ диэн белетиллер. Саха сирин олохтоохтора эдер ыччат ыһыах туһунан саха төрүт малын салын туһунан төһө билеллер эбитийдиэн биһиги кыра ыйытык оҥордубут. Салгы аныгы сюжетка көрөргүтүгер. Ата бу ыгак тем бу биге хакабы тиригер кыгыны этенге туадан бу маннык хаман хайыңга үктенен онна бу оттуактар нинне кийран бары маннык чөлбөннен көстүен бары бирге кымысыен атаган юлдарынан аннан тегурду курактен тет халалларын тааран онна эстекелер туакка бөлүмненелерди. Ыхтен сахажыннары бары кәләннәр алан халулар, ахукайдылар. Үйрі көтü, хайыны көрсүйі. Хаха национальный вранером бар. Хаңа жыл дейіз көрдік, хақалар хаңа жыллары дейіз. Киеттен хамы тахынянар бөтеген болоду диап барабын. Онна туак текка Хақалар хаңа жыллары. Для меня эсэх это значит единство с моим народом, сплочение, гордость за свой народ, показать свою культуру, показать, какой у меня богатая республика, богатый народ. Ыхтен мен ана бар саңа жыл дейіп. Ыхтен доннар кыһыңы туактан сыуттан такканнар хайыңа үттенеллер күйөкка. Хайын ден хамы жей баян. Антон мен сана бар ыхтен бу былыр гаттан сахалар биһи билен колобур хаңа жылыла битти ол курдук былыр биһиге өбүгөлөр бит хаңа сылы көрсөр сайыны көрсөр брахниктара диханыбын. Сақалар бұлыр гаттан та хайыр үгес бұппа мұраханникті хаңа жыл бұттынды. Что значит вообще само слово «ыхых»? От слова «ыс» – кропить, рассеивать белую жидкость, то есть кумыс, божества неба, земли, духом природы, воды. То есть получается так, что этот праздник соединяет наши три мира – верхний, средний, срединный мир и землю нашу, для того, чтобы наш мир стал гармоничнее. И самое главное, что именно на этом празднике
Но очень важно то, что небесные божества созидательные, они приходят к нам в гости. Самое главное значение этого праздника, что мы должны понимать, что в любой культуре этнической есть календарные праздники. Одним из таких праздников является наш традиционный праздник Исых. Встреча лета, или можно сказать о том, что переход от зимы к весенне-летнему состоянию, да, или циклу. Вот. Самое главное значение – это то, что мы должны на этом празднике обратиться к нашим божествам, к самой природе и попросить, во-первых, выразить ей благодарность за то, что мы живем, созидаем, а во-вторых, попросить у них на следующий год удачи, счастья. Это время, когда спускаются божества Аи на землю, граница мира людей и мира божеств открывается. И я хочу сказать, загадайте желание с 21 на 22, и я думаю, что оно у вас обязательно сбудется. Потому что Исых – это не только ритуальный праздник, это праздник, когда можно загадать свою счастливую судьбу. На туакта, эти арена кайда. Сох, башилда предметный. Как туакара тутулара улоди. Что-то для оладий? Тох көтче холо. Боболан бавага календарда. Кымыс ыгар камыях ботакта. Sonra hagalı instrumenta bulurdu. Haydakta. Ложка diye. Bir kamıyak dedi itagal kamıyağa etini bulla algısçı tuttar. Algıs kasetten ayı kene aynılarga tuhayan çorantan evter kıtiyattan tutan turar ihetitten kamığı bahanılan ıhar. Çoran de, çoran. Seninle kımız kutallar. Çoronda. Çoronga margın de. Çorona biraz neydi? Чарон. Hamay bastıkı çoronda. Чаран курдук хатера. Çoran. Чоран только улахан чоранди. Simirge kamığı köynerler. Hatta onda tuğ beyte bıhtına tahta prizma kurduk. Bıhlak tahala onda könkölü yollar könkölüge hina kamsatan diye hep ola de gelenler amsayalar. Ona da sitelik bolana eta kamsatlarının kamsatan birerler. Atınımda kaçın. Bütünne kımız kutallar. Diritten oğuluk deyip balaktı. Kömülüğü kohokka asastır in. Orta asastığın hep kınan bala. Kımızın kutalgayın bulun hep de. Бидон для молока. Бедиме. Для охоты туйду. Бывырга қошода. Кымыс оңорор кемереден аттаға томнан көсіппен кымыс оңорор ихитте улахан. Атын же сепит kamığı bolan je seri hikka janna jamunyalar. Agala kutan heller de onna de ol de seri hittere tuğbu tekene de ıhtar de terilleller. Kımığı mandık bağın çoran kutallar. Benim kımız in kutarkada. Туара букуяр кенду эхо. Это для супа, для ухи, да, для приготовления на природе? Кымыз кутар кенду. Сорат куага. Татиллери. Камоз. Uca kamıyız bu seri hitten kamığı bahanılan de çoranlarga kutar kamıyız. Чоран ден оттон биһиги саама эме сахамок туттар былыр быргаттан ихит комос ихикке комоска кирсер буллага ди онна бу арахнай абриаттарга бардыгар тутталлар эбит каянда бу кымыспыт чорантан ихиллехтах онна аяк туталларга эме кымыстан
иһерделлерди. Чорон ян нехиппит, кымыс ихер. Онны хаяны алгыс деген кыйлар онны туталар, кымыс куталлар онны. Жону көсөргө кыйлгайын, онны алгыс ин докторун көсөргайын. Çoranından olma kımız kudanlar ihedeciler. Бар хоқ бир хақалар кен туттар ихиппит быһытынан таһаатынан киһи қарар тута бырағылар мандарынан хорунан эме киһини сергахсетер. Огнан бу маннык ити Википедияга ген агабына. Урук Википедия маннык жахыруллар эте. Билиңичер барта интернет нүнгө билинелер ди. Урук агар эте маннык я. Чоран это национальный сосуд для питья и хранения кумыса деннаха. Те питья ден сөп. Это хранение ден, это они. Холобур төһөнүн элбэх серге телгеһага турар дагана очунун очу ол гыл болбуттен. Очого огыл болбуттен тоғулур дехандыгын оннаттан эме бихигини бу хәдойдунуин кытта ситимнир эн холобур бу керген болар ден алакка улхан үрү онна булланы бу ол белетигер турораллар дехандыгын саха бир кен туттар культуратын бир духовнаһын бир бая дола. Аттары ол сыңгылар байар тоқпа дегені. То серге ендігіне өтік тоқпа. Білеген сергелері қанада ажаты ұқтақын, қайы ұқтақын неге айы ден. Хәбеске бұласке мегер сергелері аңандасты Якутские канавязи ден билим тағыннақ научны хұрылығын нағырылады. Якутские канавязи да канавязи дейді. Енегіна мучалы току дүйденер бұл канавяз ден олады аты байы күді өділдер. Аты байыр маса столбы күді өділдер. Оғынан бара бейге сергелебет арастыры. Телге егер турар сергелерге аты байы қысып. Онна кенелер аналары оннық болды. Ат байыр сергеде. Онта итағал сергелері дем ба. Холыр еті үз қатын еті улақан алттан серге турар бұбатта. Етінден аты бай бақын айы улақан. Еті жон үңір сүктер сиддері. Аттағар көддер сиддері. Эдер көлөне кенчәри ытчат. Народ усырының оғықтарын қайдақ үйерете чинчия сылжарын біләри Петр Романов атынан Жакускайдағы художественный училищеға ылжытат бұд. Бұл сала, бұл тоз салада 2010 сылаққа арылды бұда. Білеген болды 2001 жылғы бұл хайын әме хаңа сала арылдан әме 5 оғаны ылыстақпыд. Бұл хайын болды бұл 6 оға бітір әрігетчер. Оны 2 курстардақпыд. Оғы келен үйеріндағына, білі ұлан бардағына, кені мастер бөйетіна, художник бөйетіна әме жонлары үйеретер кықтанар. Ол күрді кені біле тарғанын баран білен оғылыр үрі әлбақ кеге беділі үйеренен бағалақ нәлбақ. Аны хастау жонлары үйерен яқтарын ға бағалалдар. Тоз әметтеймнақ, үшөйтік мәнлік әмелген хайыт. Тоғым сымныр, онна тегер бір сымнағыз болыр. Мен бұл күхіңгі маллағы ет ейдің ұрғы жауын. Мен тоғының қандан жарығыр батаған. Хана кәріпер туғда білбәді әметі. Оттан үс сылығы үйренемін тегерге, қайырға үйренмейтін. Хатыр болу. Мен эмигранттан кәлін тұтырсылды. Білген өз курсқа өрінәчі бар. Өрақпен сөйлеуін. Бұл өраққа өрінәчімін әлбаға білдім. Көрдім. Анлағанлық анналары тепебейді. Бұл бұйыл сектор қыз қапақчетін текпеді. Білген дипломный бар. Набор
При поступлении сюда 3 года назад, в 2018 году, я даже не знала, что такое береста. Ну, береза, а березовая кора вообще не знала. Оказывается, из него можно всякие изделия, украшения делать. Я просто заинтересовалась этим названием. Интересно, очень интересно. Вплоть до орнаментов, значений. Вот эти швы. Очень много надо знать, конечно же. Мы это все за 3 года изучили. Вот у меня дипломная работа идет. Я выбрала венский менкере. Это при перекочевке сюда ложили вещи. Это идет у меня основная часть. Самое украшение. Это каркас. Сверху идет ободье уже. И сверху, за место крышки, у меня будет кожа оленя, ровдуга, сары. Она у меня прикрепляется вот так и, естественно, закрывается, чтобы туда не попала влага. Я сейчас шью чабучак. Вот маленький чабучак, я ее вот в процессе вышивания. Мне остается шить тальник. Вот когда наливаешь воду в изделие, не протекает, вода не протекает, ничего такого, потому что игнен уля калар. Вот когда вот влага в конские волосы впитывается, она становится прочнее и не выливается, соответственно. За эти 3 года я очень рада, то, что вот время просто так не пролетело, я очень многому научилась. Это для меня нужно, потому что она в будущем очень будет популярна. В процессе вышивания, обработка, потому что это природный материал, оно живое. Булар ихет хамоссох, эттәгенә бу айылга материалыттан, бәйләре тостан, истенен, мәндек ихет дигәнләре битсе. Onu bu oğullar öğrenenler, onu olduğundan bilenler, bu manna küçük eğitleri diktiler. Ha, ol kaygalıllah cihanlıyım. Eder çat bu bulurgu bir ebigeler bit malların ukraşenya bolgun, oğul bolgun bilektaktır. Ola da bege hayınlara öğretirler küçük doğulurgu. Ona kinder bile beylerin emi kalönelerin Kenditten kalönelerin, ederiz çaktarın, emeği bu bilgi üyerip pipik kurdu kinder emeği üyeritten tarkatıqtaqtır deyil. Ola da bilgi bu materyalini kulturul saydıqta, kengiyekte, den kıldan bu toz отделениеде арылан үлелей турар. Тимир устара саханы саха оңорбуджон. Буларгы саха ыллара үгүс туттар тариллере, ахыр ихиттере хомустара барта тимир устарыттан тутулуктаага. Билигин саха серин тимир устарын союха самай түмсүүлээх, бэйэ-бэйлергер күүс көмө болан үлели, хамсы, ая тута сылжаллар. Күндүс хамсерин олоқтаақтарын үрін тулан өйіғанан ити истенлік саха ерин устарын Тимир устарын атыттан эқаддебетін теддебет.
Саман сайымыт саймарыя тыынан қарақ ыларын тухары чәлей көөхкө бөөрін тәлгетен күнді көміс көмейдәқ көрегейін ыллатан, жикти кере сибеккелергер сименен, тупсуғынан тупсан, ситеғінен ситен, оғы аймағы үйеріден, тиен кәлбітінен, бүгінгі үрін тұнақ ұғығынан әхияқа бір жоммутығар уруй айхал әтебет. Санабыққыт сатанның, саргы жалы салалынның, жол соргутас қойдың. Thank you.